galin ta khat hung thung ding a hi dinmun hi phata event le final day hi anai tai hichina dinga hi center in kanglei pang hi ahu ding dinmunin a ume hichi final a hi birien le aloi ho sipei zo sian koki kiti phot chu anui mong ding a kasamjong ani esau a hitai to ai ho khudunga center force ho hi ama holanga pangding bo a hi e ho ding koiman pongpon te kinep na ding khat cha poi I bol thei pianu chu meitei te hi chance pi loading a hi more sunu le jiri hi su thieng sel ngai a hi tai hi chi ki su thieng zo lo le ama ho zo in e hin su thieng diu e ho na ding helowa gamla a I vai tham dan diu a hi anina KPI tu lamka ki zot mat na jong hi RPO to na ki mat chana ikisiam do wa lifeline hi phata a ikisiam ngai a hi tai chuti lo le milong song ko ho to hung ki tho wa e ho lam pi a hin kha diu a hi center langa pi du thei bol thei I bol diu document ki bong chana UN le adang dang jong pi lu thei chan pi lu ngai a hi tai Mizoram tian jong direct a Manipur boin a sipei hi han thille lo ho hi a hin supply ngai a hi a chaina ding in kuki CSO hon vanui he dia Manipur bo kuki a hi pon India Bangladesh le Myanmar a kuki zo sa te hi 2.5 million wal ka hi tawin gamtum nei thei ka hi tawwe ke ho ki vai po thei ka hi tawwe tia US government le NATO koma memorandum pi du ngai a hi Minister of Home Affairs in lekha asodo na achun police station mungup ti chu sekmai lamsang lamlai jiribom leimakhong le moiranga AFSPA akoi nau chunga meilhei e san hon asei uchu kuki organization hon phaisam ho a AFSPA kui ahi na dinga Bharat Sarkar hi nga ahin seijingu ahin kuki ho demand bol hi Bharat Sarkar in all ola anna to a ahin po do ngam hitam ti hi meilhei ho ama ho sunga hichi thu hi aki ha do to le jing uvin chule alungbui naw khat chu ahi tin social media Facebook le WhatsApp group ho am ho PSO a aki ho na wa ku na mu do thei ahi e santen hitin asei kit tawwe ko kiten mi gup naman ho na hin la do lo ule na mi thilong dam sa ho ka pi lo diu a hi tin PMA ki pat hung kun MHA thu su a hi tin a hlang sap pan tawwe mi gup mana ho hu do a hi na diwin Home Minister thu pi bangin DGAR chu jan ha chun chara chanpur a hung thung tai chule e san meitei mi zo minal ten a sei nawwa kuki thingnoi hon aman ho chapang thumle nupi thum agoma mi gup damle bina tha do a hi na diwa BJP Manipur State a President A Sarda Devi in appeal an bol in a hi tin jong an hlang sap ve Kuki Village Volunteer KVV tiabo isei diu a hitai Mar volunteer hi hanlang paite volunteer hi hanlang vai phei volunteer hi hanlang koi volunteer su hi ta jongle Kuki Village Volunteer KVV I su ke uve aji chu mar paite vai phei gangte simte chule adang dang jo se jong ibon wa thisan khat su pi khat chi khat nam khat I hiuve ibon chawa Kuki I hiuve Kuki minabo political movement kichi pi a hi mail hei jo sen jong Kuki versus meitei atiu hi National media zo senjong meitei versus Kuki tia phat zo sia asap phongjing a hitai Supreme Court jingin jong meitei versus Kuki conflicts tia het pi na aneyu a hitai European Parliament jingin jong meitei versus Kuki atiu hi meilhei le Kuki ki buina hi vanoi pumpin a het su ke a hitai Chin Kuki mizo zomi marchu in sung khat tisan khat su pi khat a hi ji chun ibon chawa Kuki hiuve iki gop khom theina diwa Kuki zo tia iki min vo hi tawwe achuti le ebola tu chung jiribam incident ajong mar volunteer itin layu ham infal sunga marveng paite veng hokip veng khongsai veng new lambulen old lambulen langol national game village sunga khentum lowa Kuki mina ei bol cha ujong gel do angai je tu chunga iso pinu jo sangkim mar ki tha zo chun meilhei hon Kuki nupi amana Kuki lian yo khri atiu jong chu sumil lovin a phai
ama ho chunga ki pa thu seina hi hanlang condolence message hi hanlang ipi chu hi ta jong le thu cheng mandan thip mangai je gamtin seilowa ta chapa ko ki village volunteer KVV ki ti thu cheng bo se hi manjing ding angai je Jirebam MLA Asam Udin tu sei meile hon ngai nom lo tu ni Jirebam MLA pu Asam Udin in meile ho agavil na a meile hon abui naw le angai chat na ho asei penin MLA pu hin CM le lam kai ho aku na jong chichu bolin chi hi bolin tia jong ima thu a hin sei kaza khapoi heji chun kin ima bol theina ka nei poi ati le meile ho alung hang uvin akamuwa asei do lo wang uvin social media ho ora MLA khat hiza ima bol theina ka nei poi ati hi MLA khat lam kai khat ding in aling zo poi hi chi kol mayang bengali pangal Bangladesh ba hi aban 2026 MLA kai kin em VUT tin asei su ke uve tuing ka mail heite ki ho na khat hung viral in asei na a Sangkim kiti nupi nu ho meitei ten geng rem I boluwa chuzowa a hlo le a angte ni ila do uwa munchum choma I koi uchu anu mo the e chuzong le jiria nunga chapang gup jong chu anom thei hi e hi jong le sangkim dia phula anom ji a bolu jong amat nu yong hi mei thei a hi jong le nu mei chapang chunga khut hlama sa chu ho meitei te I hiuwe date 3 le 4 May 2023 a infala thani bep hinalai isang jong itha pi uvin Florence le Olivia jong chu kunu mama nga geng rep I bolun ithat tawwe meitei mo mina hangsing le anu le acha Lydia jong iroi siamba a ambulance sunga a hingpum in me in I hal liun chujong le ki phonga hung ima hello milham mi nga jong vet zo hoi hilowa itha u numei ni le pusal thum jong a hi tu chan adia ko ki numei chapang bo se mi som dilanga aling tai hon ithau mei heite ho a chu a hi le som jong thingnai punte nomai chapong athi hi nomai chapong chunga khutla ma sa chu ho mei te te I hiuwe ke no le kim lam kai hon hi chi thu hi gel phawin India government le Manipur government in refugee or illegal immigrants ja asei zo le zomi min zaw na a India gamsunga political demand ki bol hi alo thingna dem tha gel phat na nga ye Manipur boy na chung thu or Manipur political issue a state dang or Mizoram akikum hi stateless state khat ki ka a danin a phal lo thiltam pi hung ding a hi ti jong gel anga ye hi chi hin ko ki political movement asu boy thei a hi Center in Manipura hi kuki meitei le naga ho min thumbo political talks le solution a bolding a hi heji a chu min dang dang zo mi kisei ho hi center in abui pi lo hilding a hi kuki pom nom lo wangwa kuki hiuwe lam kai hon zo apom wangwa zo hi po we zo ki ti chu so pi mi zo ho bo kisei na a hi center in Manipura hi kuki le naga min ti lo in UT or separate administration simpunti heji a chu min dang dang zo mi kiti ho hi na sei uwa asu asa umlawa I pen uwa hi le center in Manipur ma hin koi thip kit dingu khu nai cha umahi chule zo mi mina pan khom ding a hi pon ko ki mina pan khom ding zo a hi zo mi mina ki phinding a hi pon ko ki mina I ki phin uwa a hi le bogam tum imudiu a hi zo mi mina ni ki ha phin uwa a hi le refugee le illegal immigrants ki so diu a hi refugee le illegal immigrants kiti ho chu koima government in gamtum api ngai lo a hi Koki Women Organization for Human Rights Sadar Hills Kangpo P District to gon nanoya Jirebam gamkaya iso binu zo sangkim marle Koki zo volunteer som human right to chikala mel sita e tha pi naw chunga National White Public Rally ding to hlona Sadar Hills mi pin a het dinga poi mo phabe ikigot na thei diwin ahung kita alangi kisukim na ding mon hi M Thomas Ground Kangpo P District Headquarters hiding aphan hi jinglam nidan som lakhat hiding a hi mi pi ke zot na hi nidan som lakhat le M Thomas Ground Kangpo P muna ki pat do ding DC office Kangpo P chan ki zot na ding a hi
mi pi ki zot na chi hla sunga ni hla lang ni dan khat chan Kangpu Pi district headquarters sunga sumkol vei namun kai hlang zo si ki kha ding a hi simlai ho thiam vet na a chi hla jing lai chule kumhlum thiam vet na anai to hlona thiam jil namun ho angaya school kai thei diu a hi shutdown a hi lo le ban ki bolding a hi lo ji in gari lam thla ho ki kha lo ding a hi ko ki zo cha ten nupi upa nunga go lang iso pi ho ki bol na po na le thu dia thu tan na achan na aum na thei diuwa hichimi pi ki zo na hi atam thei pe na panila chi diuwin ami taki min ki go na enei chi diu a hi mi hlom cha in ki zo na enei owa van noizin ei mu diu hi i ha zo lo naw hi ding a hi ji in i gel kho chi owa pan la chi ding in i ki tim ove